January ni som pathum sang ni som ni paruk thole ni ani a bazar thir tu te chibai ule US President Donald Trump chon social media platform Truth Social a post siamin Venezuela President Lailok acting President of Venezuela ti ina inda oil ngaram Venezuela laka US malak mek dan chu khowel na soi pei to lawang ti hlau ni om takin US President hian social media lama athar thole mekani Trump hian Truth Social a hian thalak post in anhuaya acting President of Venezuela incumbent January 2026 ti ain ziaka anhuaya US President somli pangana le somli pasari na ni thule kumsang ni somni panga January ni somnia President official wa thu talana ni bok country advek angin US and Venezuela runin an President Nicolas Maduro le nu Puisilia Flores temanin US a anhruaya anchung thu an rel sak mekani hemi nu hian Trump hian Venezuela chu US in en kol chun zom don ti soin Venezuela tuyal thei chu thununin aman po dong vekin tuyal thei ralna tangan summu chu US le Venezuela ramtan manatum thu po asoya Trump hian Venezuela ram chu aro rel na hnuaya ada ngal mak ni ber mai ome Maduro an man sak nuwa Venezuela hian Vice President nilai Oil Minister Nibok Delcy Rodriguez chu President Lailok ni turin an laluta Trump hian Delcy kai hroi Venezuela sarkar Lailok hian antuyal thei khol sa barrel maktadoi tel chu US an pedona US a bazar reta thalani don ti te po alo sei to a Venezuela tuyal thei boipui tur hian Energy Secretary Chris Wright po thuwa petoni in Trump hian a soibokani engpo ni se Trump hian a thupek ti chuate angai dante official na thote po hi social media a post vek maya khovel froi tu tam takin social ma se sim du chong lawa tuntruma Venezuela ram President Lailok ani thuaron ta lang le ta po hian boruwa ka siam le meka engangin nge hunga nei chhoze lang ti te ama Trump ngei po hian engtin chiang nge bo zui ze lang ti chu soilo ka har hle ani hetila hian Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan nimin khan US President Trump hi social media lama na takin naron beive boka Khamenei hian exa official account na milem Egypt ho lungkuang sarcophagus achunga Donald Trump ke chemek lem aron ta langa amilem talana hian Trump hi ke chemek angin na langani he thalak hnoya hian thungei tak ziak telin Khamenei chuan hei po hi paithla gala ni ang ti na ziaka Khamenei chuan nunron na le chapo na mangaro rel thin te chu paithla kan ni thina khowela hian rorel tunun rong lang sar tak tak Faro le Nimrod te Reza Khan le Mohammed Reza te po an wanglai taka paithla kin anom thin hei po hi paithla gala ni ang atiani Khamenei chuan US chuan tun ma tangin Iran a hriat chian lo thina wangin a hlo cham thin ti sain tuntruma po hian US hian thila chut sual le ani atia kan mel ma te hian Iran hian hrechiang lo ani tun ma po in US hian ro man na mu mal nei lovin ma la thina a hlo cham pha thina voina po hian a thil hriat chian lo na chuan a hruai sual le ta a an hlo cham le don ani atibok Iran ram boina hian mi engzat nge thi ti hriat chian hlei the ani lawa US amun nei Human Rights Activist News Agency chuan mi puijinga zali somkwa an thi to a Iran sipai le police somli pariat an thi to bok ni in an puanga mi singkhal le zaruk aya tamman an ni to ti an puang bok hetila hian min khan Tehran khopuya Khamenei ro rel na du tu te chuan kong an zo ve ta a Tehran khopui enghelap square a pungkhomin khopui danga po hetiang hian man la ve meka heng mi pui te hian Iran flag vain ramdang puinan rama boina siam tu ten dem thule Khamenei ro rel nan thlop thu an au puya heng mi te hian tunlai boina veng him tu thi te vuina hunan tel lai te chu Iran ram TV a ti chu ani bok Khamenei hian karma sa khani west chu Venezuela ramati ang Iran ramati ve tum lo turina hriat tira Iran ram tol chung boina chu US le Israel cho chuan ni in a soi ngar ngara hetila hian nimin khan Trump hian Iran chuan in biak an du thu an soi ni in a soi thunga Trump chuan Iran nena in biak nan nei main Iran rama che dan lamai thei ti a soi tel bok Iran ram foreign ministry thupuang tu Ismail Baghai chuan Iran ram foreign minister Abbas Araghchi le US special envoy Steve Witkoff te chu anin bereng ni in a soya Switzerland kaltlanga in biak nan nei ani thu a soi boka Araghchi chuan Iran chu in dau turina in pe renga in biak na nei tur poina in hong reng ni in a soi boka
Iran rama boina chu an thunun mek ni in a soibok arak chi chon lungoi lo ten general thu man sem lai thalak le video an nei thu le chu chon ti chu thoi don thu a soya heiba ka hian veng him tu ten en thok kho zelin Iran rama internet service ti nun le tumani thu a soibok ani Iran rama boina chuak mek awanga manjinga kumsom ni paruk mi Irfan Soltani chu Iran ram thu nei tu te chuan khai hlum turin a chung thu an rel ni in media then khata talan ani Soltani hi Tehran khuwa Karas venga Fardis thera cheng ni in Ayatollah Ali Khamenei du lo na kong zo tu te zinga telin kalkalta ni nga ni January ni riat khan manania tuntum boina choka hian sarkar sipai ten an mi man te zinga thi turan chung thu rel engemaw zat om to in ka hlum man nia Soltani hi khai hlum tura chung thu rel masak ber ni in naktu hian an khai hlum don ni in US le Israel ati chua Jfeed News chuan an tar langa Iran ram thu nei tu te hian lungoi lo nalan tir mek tu te vonan Soltani hi khai hlum an tum nia rin ani Lebanese Australian entrepreneur Mario Nofal chuan Soltani chungchang hi exa posin achung thu an rel line ukila roi phal sakani lova achung te hna khai hlum tura chung thu rel ani thu hi hril ma se tunge man tu ti le eng thu boi nge nor tir ti pon hril lova Soltani unau nu ukil po unau pa thu boi ko ta bo zuyen phal sak lova thitura chung thu an rel sak nuwa minute som chi a mu an phal sak ni in a soya Nofal hian Iran rama mi puilungoi lo sang ni chuang tha an ni to ni in a soibok US President Trump chuan walau takin Venezuela ram tuial thaya du thu a soya heti la hian report thar bera chuan Trump hian Venezuela tuial theiba ka hian Venezuela ram Bitcoin US dollar tlu le ding on tel fe hu chu adu ni in soya ni leta hetiang thua than leta ka hian Venezuela hian Bitcoin eng zat nge nei US President mewina I thamana yem ti chu zona nia CNBC le Fortune in an report dan chuan Venezuela hian Bitcoin dollar tlu le ding on somruk hu zeta nei mek ni in an soya hei hi India poisa chuan cheng veibel chenwai nga zetani CNBC le Fortune te hian Venezuela Bitcoin nei zat hi Project Brazen le whale hunting te report atangan lak chhona nia finfiana taktak om lova mi pui mu thei chin blockchain data finfia theya chon hetiang hi om lo ani crypto lender lar Mauricio Di Bartolomeo chuan Fortune hena Venezuela ram corruption hluan naram in Bitcoin tam takan lo che kholanga soi hi rin hlel omani thu a soya hria thei china Venezuela hian Bitcoin zanhi somli vela neya Bitcoin pakhat hi India poisa in cheng noi somriat pathum man vela ni meka Bitcoin zanhi somli vel chu India poisa in cheng veibel cheza somriat vel US dollar makta doi somni panhi hu velani heti la hian finfia hlei thelo crypto platform then khat AMB crypto le Coinpedia te chuan Venezuela hian Bitcoin nuai ruk chongan nei mek ni in an soya heti ni chon dollar tlu le ding on somruk ai tam man zetania Bitcoin siam tu Satoshi Nakamoto Bitcoin makta doi khat chong nei a soite BlackRock ho iShare Bitcoin Trust tele MicroStrategy te ti lowa chon Venezuela hi Bitcoin nga ber zinga mi an ni ti nani report then khata chon kumsang ni sompariata US in tuial thei thon chuak theilowa hre ka tangkhan Venezuela hian Bitcoin lama man lana sa ni in talana ni a chu wangin Venezuela in Bitcoin an nga via anga soipo hi thil dik thei ani ve thowa US hian Bitcoin nuai thumvel chawane wangin Venezuela Bitcoin nuai ruk chuang hi an itani poina om lo hran lo bokani US President Trump hi crypto sum don na lam hretak Bitcoin phei chu digital gold tia soi hial tu ani wangin Venezuela Bitcoin nena soizom hi thilin me takani bok ome nimin khan China chon US chu Greenland chungchanga na takina khakta a US chon Greenland a du zong ti puitlina tumna konga ramdang minglam retail sector lo tura hriat tirin Arctic biela China malak na chu international law hnuai avekani ti an soi country dangin US President Trump chon Greenland anin kul lo chuan Russia le China in an la thunun don ti chu chuan lamani a China ram foreign ministry thupong tu mauning chuan helai biela China malak na chu remna le nge na choinung zel chunga malak na ni baka mason na ngel nge ta om thei na na tian ni thu a soyani China hian kumsang ni le sompariat dai to khan helai belan malak na wang hian Arctic raman ni trep to thu sain Belt and Road Initiative noya Arctic biela omram te suizom turin Polar Silk Road ro man nan siam hialani heti la hian mauning chuan
US President Trump Iran rama mi puilungoi lo than ni le chuan US sipai tir lua soi chu changin China chuan ramdang tual chung boina inrol chu an do tat thu asaya ramdang tual chung thila inrol hi englai po in kan dawa Middle East aremna le muanna om theina na ti tur poimo ti turin ramtin kan somani atibok Myanmar ram in thlan pui nei meka sipai lampol party Union Solidarity and Development Party USDP chuan chol niliam ta vote thlaka Aung San Suu Kyi biala an tling ti an puang USDP official pakhat chuan Suu Kyi bial hlui Yangon region chunga ko musi ta hnedan chang ti asoya Yangon biala seat somparuk oma lower house seat sompangan lani na soibok kan hriat vek angin kumsang ni le somni pakhat khan mi pui thlan lal Suu Kyi kai hroi sarkar chu sipaiten pai thlain Myanmar rama boina na sataka chuaka tuntum in thana hian minong hlanga kai hroi sipai sarkar chuan Suu Kyi party chu in thlan chu theilawa siamin mipui thlan sarkar din le antum thuan puanga in thlan na hi fel failo hleni in international observer te point an soya tun thani somni panga hian vote thlak nung bernei aniang Saudi Arabia ram chuan January thatira tangkhan an Ramadan lawa om mi singkhat sangriat zariat somthum parukan man chuak to a hengzinga tamber hi an ramlama thon hon ni to Saudi Interior Ministry chuan January thatir khan police le sarkar official ten an Ramadan lawa omte zon chu na hi thokin residency labor le border law bo chiami sing ni don an man chuak ti an soya heng an mi man zinga singkhat sangkhat zasari somte chu residency law bo chian ni a border security regulation bo chia sangli zani somthum pakwa omen labor law bo chia sang ni zariat somriat pasari an omni in an soi an mi man zinga singkhat za somkua panga chu an mani ram thewa thon hon ni to a sanga zani pakhat te chu Saudi Arabia tanga thon hon ni ma an chu na tur le kha ti fel turin la hrenri an nia dan bo chia sing ni zakwa somnga paruk te po Saudi an ram palai officer le kha ti fel tur a hriat tir an ni bok heti la hian Saudi Arabia lu ruk tum mi sangkhat zasari somni pakhatan man thu Interior Ministry chuan an puang boka dan lawan ram chu san tum mi somli parukan man ni in an soi boka Saudi Arabia lu rutura mi lo tan poi tu te chukum som panga tang tur le Saudi poisa makta duai khat choi tura hreman ni don ti an puang non le bokani Ukraine boina chungchanga France le Italy chuan European Union hroi tu te chu Russia ne na in bele turin an nge na ma se EU hroi tu te chuan tunari chuan Russia President Vladimir Putin beturin boruak tha omri lawan ngai thu an soi European Union thupong tu Paula Pinho chuan engtikai mo chuan President Putin nena imbiak hun po ala om le ang heti la hian thil tam tak ti ania vanduai thlak takin tunari chuan President Putin hi biak po chi ni in kan hrelawani Putin kan la beri lawa engtikai mo chuan in biak na nein Ukraine aremna thlen ngei po kan be se ani ati bazari lo thlira wangin kan lo me